Bosne i Hercegovine predvide određene mjere za Nusreta Imamovića, ali i ostale uticajne osobe unutar dijela BiH Selefijske mreže kojom Imamović rukovodi. Nastavlja se globalna borba protiv terorizma sa posebnim akcentom na terorističku organizaciju Islamska država. Najmanje 14 terorista poginulo je u posljednjim napadima koalicionih snaga. Sjedinjene Američke Države bi uskoro trebale dobiti podršku Velike Britanije. Pozvaću britanski parlament da razmatra učešće Velike Britanije u napadima na ISIL u Iraku. Ono što mi radimo je legalno, ispravno i ne uključuje britanske trupe na zemlji. I kad su ugroženi građani naše zemlje, ne smijemo okretati glavu. A pripadnici terorističke organizacije Islamska država javno su u iračkom gradu Mosulu pogubili borca za ljudska prava Samiru Salih al-Nuaimi. Ona je proglašena krivom za otpadništvo pred samoproglašenim islamskim sudom.